điều dùng khăn nha anh muốn về là son Nancy Lincoln mình à anh in na oma area thế ta son. Let's say I don't think they have any place to eat. Visitors in tam lo tục lâu vàng hian in cafe bom lâu. Ava amuni ava la vedewa Bowling Green at in 1 hour 9 minutes kan tlan. Kiki in du chuan ria the maseria nan chuanin han enjoy na tur po chom chuang lawa mi chu thingkung hian nga thin ma kan rama ve chuan kan kit zel anom turang hian anuam ve theilo. We've been here Saturday nia sutil lu tuk chuan in mi an to tam karin lo kata khan nge om river an tui khur a an suk thale don Peter le putar ho hi an adventurous ro katia Mizo chu kum som nga velin pelzon taramun intia khuya ma han kal pe to lo an active vet khop me tan nu paringot po hianin 400 miles 800 miles in tan man ngai lo an kal me ni kanu te po kha pe ve thin khopa chaklo khan tan ve hakal ve vek pe tyang kan shrai na huwa hi chuan ngai om thin khop mai in ziak. Oh, okay. Spring. Sinking spring. First, bringing Bravo to his first drink of water from this spring. A dependable water source undoubtedly was an important factor in Thomas Lincoln's decision to purchase Sinking Spring Farm. Fire. Sila
wala ang luto. Spring. Fresh water niya. He had the trong han, he had spring at trong han, in kon kanin. In hasaber. Ito ito. Ito tuwi ay in hasaber. Ang way na product siya. Sandari pot.